Umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Uganda biri mu byatumye M23 yubura intwaro itangira kurwana. Iyi ni raporo yasohotse yakoze n'ibigo by'ishakashatsi byagiye bikora ino raporo, ariko nyamara leta y'u Rwanda ntacyo iratangaza ku iyi raporo, ndetse na leta ya Kongo cyangwa se M23 ntacyo irabitangaza na leta ya Uganda, nta numwe uragira icyo bivugaho. Ariko ino raporo yasohotse, reka tuyinyiremo turebe ibyavuzwe muri raporo, ngo yuko umwuka mubi wari hagati y'u Rwanda na Uganda mu minsi yashize aribyo byatumye ngo M23 yubura intwaro. Ase byaba ari byo? Raporo rero y'ibigo bibiri bikora ubushakashatsi muri Demokarasi ya Kongo igaragaza kuba mu mwaka wa 2021 umutwe wa M23 warongeye kubura intwaro, ahanini byaraturutse ku mwuka mubi wari hagati y'u Rwanda na Uganda. Ni raporo yakozwe n'ibigo harimo cyitwa Ebteli na Groupe d'études sur le Congo Jeki, ikaba yarasohotse rero kwa mbere cya gatanu Kanama 2024. Mu gushyira ku 2021 nibwo M23 yari yamaze imyaka igeze hafi rwose imyaka myinshi ya 2013 kugeza 2021, mva ko n'imyaka myinshi hafi imyaka 8 yose itarwana. Nuko rero 2021 nibwo M23 yari imaze imyaka myinshi abagize barahongiye mu Rwanda n'abandi no muri Uganda yubuye imirwano na leta ya Kongo. Uyu mutwe ku ruhande rwawo uvuga ko urwanira guca ihohoterwa ry'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse kandi gucyura impunzi zaje mu Rwanda na Uganda no kurwanya ivangura rishingiye ku moko, avuga ko rikorwa n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Uyu mutwe ku ruhande rwawo uvuga ko urwanira guca ihohoterwa ku banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, gucyura impunzi z'abanyekongo zaje mu Rwanda na Uganda no kurwanya ivangura rishingiye ku moko, uvuga ko kandi rikorwa n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Icyakora raporo yo kwa mbere ivuga ko bitandukanye cyane n'ibivugwa n'u Rwanda na M23, ko izi nyeshyamba zagarutse kubera ko leta ya Kongo irimo gufasha FDLR n'ihohoterwa rikorerwa abatutsi. Iba ahubwo ni ingaruka aho kuba impamvu zo kugaruka kwa M23. Ikomeza ivuga kandi mbere yuko imirwano hagati ya M23 na RDC yubura nta bimenyetso bigaragaza ko abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru barimo bahohoterwa. Raporo ya bigo bibiri kandi ivuga ko Tshisekedi yageze ku butegetsi afite ubushake bwo kurangiza amakimbirane yo muri Burasirazuba bwa Kongo, ariko kugeza ubu ntabyo arageraho, nta n'ibyo arakora. Ivuga ko kandi by'umwihariko ko mbere yuko M23 yongera kubura imirwano, bamwe mu ntumwa zayo bakiriwe Kinshasa kuganira na leta, bakanahamara amezi menshi, ariko bakahava ukwakira 2021 ntacyo bagezeho. Ni raporo ivuga kandi impamvu y'ingenzi yuko kongera kugarura M23 cyangwa kwa M23 ikomoka kuri politike yo mu karere. Ingingo z'ingenzi zari mu bushyamirane hagati ya guverinoma ya Uganda n'iy'u Rwanda. Iyi raporo ivuga kandi hari hashize amezi Kampala na Kinshasa biganira ubufatanye mu bukungu. Ibi byanatumye muri Kamena 2021 izo leta zombi zisinyanye amasezerano yo kubaka imihanda ibiri, Kasindi Beni, Butembo na Bunagana Goma. Ni imihanda kandi yari kubakwa na kompanyi za Uganda. Hejuru y'amasezerano kandi ngo Kinshasa na Kampala byasinye andi amasezerano y'igisirikare yo kurinda ibyo bikorwa byo kubaka iyi mihanda, irimo ayo gufatanya kurandura umutwe wa IDF uheruka kugaba igitero cy'ubwehuzi cyaguyemo abantu 4, abandi 37 bakomereka i Kampala. Mu kubaza ko 2021 kandi Uburundi kubwumvikane na Kinshasa nabwo bwohereje ingabo muri Kivu y'Amajyepfo gukurikirana umutwe wa Red Tabara. Raporo ya bigo by'abanyekongo ivuga ko ibi bikorwa byungikanye byahaye leta y'u Rwanda kumva igeraniwe kandi ihejwe mu karere, nuko ngo byagenze nuko raporo ivuga, ari u Rwanda ntacyo rwabivugaho. Raporo ikomeza ivuga kandi kubijyanye no kuba muri icyo gihe umwuka wari utifashe neza hagati y'u Rwanda na Uganda. Abakuru b'ubutasi b'u Rwanda icyo gihe bavuze impungenge zabo ko Uganda yakoresha umwanya yahawe muri Demokarasi ya Kongo bungabanya igihugu cyabo. Muri uwo mwuka iyi raporo ivuga kandi u Rwanda ari bwo rwafashe umwanzuro wo gufasha M23, nubwo rwo rwakunze kuvuga ko rudafasha uyu mutwe. Ibi byose bitangazwa murabizi.
Raporo kandi ivuga ko muri 2022 ubwo umujyi wa Bunagana harebwaga neza ukabona ko hafashwe bugitangira kurwana habiraga imirwano ikomeye, ingabo za Uganda zinjiye mu mirwano ngo zirinde ibikoresho byo kubaka imihanda Kampala yari yaramaze kohereza muri Congo. Ni mu gihe kandi Bunagana yafatwaga mu mwaka wa 2022, Repubulika ya Congo yashinje ingabo za Uganda mu gufasha M23. Iyi raporo kandi ivuga ko intege nke z'ingabo za leta ya Congo n'imicungire mibi y'ikibazo ku ruhande byatumye ikibazo kirushaho gukomera no kuba nabi. Ivuga kandi Kinshasa yatangiye gukorana n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR irwanya leta y'u Rwanda mu kurwana na M23 kandi kanga kujyana ibiganiro na M23 yise umutwe w'iterabwoba. Hagati hariko ku muhate wa General Muhozi Kainerugaba Rugaba ubutegetsi bwa Paul Kagame cyangwa se bwa leta y'u Rwanda na Yoweri Museveni bwongeye gusubirana umubano wabwo muri mwaka wa 2022 bafungura imipaka yari imaze imyaka 3 ifunze. Iyi raporo igira iti nubwo amakimbirane hagati y'u Rwanda na Uganda yagize uruhare mu gutuma M23 igaruka kongera kwihuza kwawo, ntabwo hagaritswe izo nyeshyamba cyangwa se iyo ntambara. Kugeza ubu kandi ntacyo u Rwanda ruravuga kuri ino raporo yatangajwe n'ibigo byombi by'abanyekongo. Ibi byose ariko leta y'u Rwanda n'ubundi yagiye ivuga ko leta ya Kongo ibikora kugira ngo iyo byubura ndetse no kujijisha no kubeshya kubera ko kugira ngo ibashe kwerekana aho ikibazo giherereye, ntikirekana aho ikerekana ibindi. Iyi raporo yasohotse nta kintu u Rwanda rwayitangazaho, nta n'icyo u Rwanda rwayivugaho, ahubwo yasohotse ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani. Niho iyi raporo yasohotse 2024 n'umusibejo rwose hashize ni kwa mbere. Rero nakubwira yuko iyi raporo ivuga byinshi ku Rwanda na Uganda, ariko ibihugu byombi ntacyo biratangaza kuri ino raporo. Uretse n'ibyo kandi M23 nayo nta kintu iravuga kuri ino raporo, leta ya Kongo nayo nta kiravugaho. Ariko nakubwira yuko ngo leta ya Kongo byose bikora kugira ngo ibashe kuyobyubura ari bibera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ndetse kandi binavugwa yuko leta ya Kongo byose yagishije u Rwanda rwagira bihakana. Mwagiye mubyumvira benshi mukurikirana amakuru mwabyumvise ko u Rwanda rwahakanye ibyo leta ya Kongo irushinja, ahubwo u Rwanda ruvuga yuko leta ya Kongo irengagiza ikibazo cy'abanyekongo babo, ikirangagiza ibera muri gihugu, habikarushaho kugenda ikaza umurego wo kuva ku Rwanda rwo ruri nyirabayazana ibibazo bya Kongo. Mu minsi yashize habaye ibiganiro hagati y'u Rwanda na Kongo, ariko ibiganiro byafatiwemo imyanzuro ikarishye yo guhagarika imirwano hakaza agahenge muri Kongo. Ariko nyamara ibyo mirwano kuba bayihagarika nabura ko nta numwe atumewe muri M23. Ibi byatera ikibazo gikomeye ku buryo M23 yavuze ko ibi ngibi ntacyo biyirebaho kandi nta nubwo iteze kuzahagarika imirwano kubera ko ntiyatumiye mu nama, kubera ko leta ya Kongo nk'uko abyumvikiye muri raporo yanze kugana n'umutwe M23 ivuga yuko ngo n'u Rwanda barwana narwo ngo ntago bagana na M23. M23 ni nyeshyamba ziraho ngo ni igihuha, ngo ntabwo M23 rero ari umutwe wo kugana nawo, ahubwo leta y'u Rwanda ngo niwe bakabaye kuba baganira. Ariko babayije nduhungireho ari mu biganiro i Rwanda yavuze yuko kuganira na leta ya Kongo atari ikibazo cya M23, ahubwo icyo baganira nawo nuko kubera ko ikibazo cya M23 cyateje ibibazo u Rwanda nko kuzana FDL mu rugamba. Ibi byose rero byatumye rero ibyo leta yo kurwana n'u Rwanda n'umubano ukongera kwawura kuba mwiza, dore ko umubano wari mubi kuva kera, haciye igihe umubano w'u Rwanda na Kongo ari mubi cyane rwose. Rero ibi byose leta y'u Rwanda yavuze yuko ntago iganira na leta ya Kongo kugira ngo M23 ihagarike imirwano, kubera ko ibibazo bya Kongo by'imirwano n'inyeshyamba ni ibyabo by'abanyekongo bwabo, bazicara ibiganiro i Nairobi kubera ko naho niho habereye ibiganiro. Raporo ivuga yuko Uganda n'u Rwanda murabyibuka ko hamaze igihe kinini, haciye igihe kinini rwose u Rwanda na Uganda birebana yingwe, hafi kurwana, hafi kugirana ibibazo bikomeye no kujya mu mirwano ikomeye. Ariko nyamara ntago bigeze biba, ahubwo byagezeho ngaho biracururuka, imirwano ntiyaba. Ndetse kandi ibihugu byombi byongera kurebana neza mu minsi yashize rwose yavuba ahangaha, dore ko haciye imyaka irenga 3 yose impaka ifunze, nk'uko impaka y'u Burundi n'u Rwanda ifunze buretse cyekundi amababa. Ibi rero byatumye leta y'u Rwanda ifata umwanzuro ukomeye wo kuba rero bajya mu biganiro ndetse kandi bakareba igisubizo hamwe kibazo bafitanye. Nabwo kandi nyuma y'ibi byose byabaye imirwano hagati y'u Rwanda na Uganda irigiye ko habura gatoya nk'uko bagiye bitangazwa n'abasesenguzi n'ababikurikiraniraga hafi. Ariko nanone kugeza uyu munsi Kongo nubwo bimeze bitya ntago ishobora kugana na M23 yarabyanze, dore ko no minsi yashize habaye ibiganiro muri Uganda
bigapfuba leta ya Kongo igasa nkaho yavuze ko nta biganiro byabaye n'uwo bavuga ko wabigiyemo nayo bahise bamwirukana mu mirimo ye ariko kibaza icyatumye ibiganiro bipfuba gutya kandi bari bagiye kuganira Tshisekedi yaraherariye avuga yuko we nta rimwe azigiragana n'uwo mutwe wa M23 ngaye nguko rero umva nayo ibyayi raporo yasohowe n'ibigo raporo abenshi mu basenguzi bakibona batangiye gusesengura bavuga yuko raporo ishobora kuba irimo ibinyoma byinshi no guhimba gukomeye kubera ko leta y'u Rwanda na Uganda ntago byatuma umutwe wa M23 buri migwano kubera ko ngo ushobora kuba ariwo ahubwo byaravuzwe yuko uyu mutwe wafashwaga na Uganda ikaza kubakana kuko ngo batiye baturuka Uganda ukibaza gute leta y'u Rwanda na Uganda aribo baba baratumye uyu mutwe buri mirwano kandi wari warabaye impunzi mu bihugu bitandukanye ibihugu bibiri byombi kandi bari bacumbitse nk'impunzi kandi baje baturuka muri Uganda byose nibyo kwibazwaho ariko ndakeka usobanukiye by'i raporo byinshi bizasohoka kuri raporo u Rwanda rumara gutangaza kuri raporo bimwe na bimwe buza gutera cyangwa bimwe biza kuvuguruza raporo cyangwa se M23 leta ya Kongo Uganda byose uraza kumenya uraza gusobanukirwa kuko duhari kugira ngo tuguhe amakuru agezweho kandi yihuse.